clear tu zong zong te in zavain chebei ka bu ko chu tun tuma chuan transfer TITI le football a thil thleng dang san chin ilo ngai thlang agent te chuan Manchester United nena heng striker pathum Dominic Calvert-Lewin Jamie Vardy le Callum Wilson ten zuar Red Devils lam chuan top striker ngeiven masak photan du a an duang an lak lu theilo chawin heng striker pathum te hi an ngeiven don ani Rodrigo Goes agent le apa ni bok Eric Goes chuan afapa transfer chungchanga club pathum nen in biak nan nei mek chung club pathum te chu Arsenal Paris Saint-Germain le Manchester City ten ni Brazilian forward hi Real Madrid manager thar Xabi Alonso noya atlatlum lova tunni pui bazar chungai hian club thar zominarin tin Real Madrid chuan Rodrigo hi tunni pui bazar club suasan turin an hrilti Spanish sanchin bu marka chuan tar lang ve bok Mohamed Kudus chuan West Ham United atangin Tottenham Hotspur chu pound makta duai somnga pangai na zama kumruk chung dei tur contract aziak Ghana international hi football history African player man tauber ani nge Kudus hian season masa khan Hammerstone League game som thum pahni ainlan atangin goal riat athok chuak ani Mizo midfielder Ramsang chuan I-League club Real Kashmir atangin ISL club East Bengal azama kumthum chung dei tur contract aziak Ramsang hian season masa khan a team dan league game somni pakhat khelin goal nga athok chuaka Real Kashmir chu table pathumna ni in season a kharpui tun din hmuna Mizoram atangin East Bengal khel player panga kan nei meka chung te chu lal chung nunga David Lalhan Sanga Mark Zo Than Puya Edmund Nalrin dikale Ramsang ten ni Noni Maduauke mana Arsenal le Chelsea te chu add-on sterling pound makta duai somnga pahni in anin rem fela English International hian Emirates Stadium a June sang ni somthum thleng dei tur contract a ziakang kumsom ni pathumo pa hian season masa khan Chelsea tan game somli paruk in learning goal som paruk athok chuak ani Noni Maduauke nuwa Nicholas Jackson chu Chelsea chuasan turangai ani veleta Chelsea hian komin ni pui bazar a striker thar pahni Liam Delap le Joe Pedro te an la lut to a Jackson hi kol chhun zom zel an tum to lo Stigali striker hi Italian club AC Milan chuan an ngei ven meka Chelsea lam sum phut zat pek an lain huam lo thung AC Milan baka Premier League club threng khatten Jackson hi an ngei ven mek bokani Victor Gyökeres chungchanga Arsenal le Sporting te anin dor chhun zom zela player man chungchanga club pahni te an lain rem thei mai lo Swedish striker hian Sporting lama kirle tumna nei to lova tun din hmuna Gunners zom chu adu thu samani kumsom ni pasari mi hian season masa khan Sporting tan game somnga pahni ain lana tangin goal somnga pali le assist vai som pathum zet me thok chuaka hetiang striker class Gunners in an lut the ani chon an that pui khopang le Manchester United player thar Matthews Cunha point team training azam veta he munaka train ve thei kalom tak zeta hun rei tak kalo suang to thina ni season tran hlan ka ngak hlel to hle a ka chol chung bokhan Manchester United ka hun mandan tur hlir ka ngai to thin ka phur to tak zet ati Brazilian forward hian season masa khan Wolves stand in elna hrang hranga game som thum paruk in learning goal som ni pathuma thok chuaka team player poimo berte zinga mi ani atlap thar tan hian che thachun zam zel thei takang mo World champion nilai mek Argentina chu kum ni le thlathum chung zet FIFA men's world ranking a pakhanna din munan luata April ni ruksang ni somni pathuma tang khan tun thlein Argentina din muni lu alan thei an lom lova ani angzong phei chuan ni zariat somni pasari lai rita FIFA men's world ranking chuak thar bera top 10 te hetiang hian pakhatna Argentina pahnina Spain pathumna France palina England pangana Brazil parukna Portugal pasarina Netherlands pariatna Belgium pakuana Germany somna Italy keini India ve thung hi FIFA men's world ranking chuak thar bera aza som thum pathumna loi kan ni a din mun paruk line kan tla niam ani
FIFA tlap World Cup atanga Real Madrid an tlak ta ka chuan Luka Modric po in he tlap a zin kong chu zo to veta Croatian captain hian Real Madrid tan kumsom pathum chung a in lana game zanga somkua pasari kherin goal somli pathum le assist vai somkua panga athok chuak tin trophy somni pariat ngot me choya club legend dik takani kumsom thum pariat upa Leo Messi chu Major League Soccer round somni patnina a player thabera thlanani Argentina captain hian Inter Miami tara game nu nungbera goal ni le assist vai khara thok chuaka ti hian tun season kal meka league game som panga a in lana tangin goal som paruk le assist vai li zeta thok chuak to ani PSG defender pani Willian Pachole Lucas Hernandez te chuan FIFA Club World Cup final a Chelsea an ma chhan ve thei don lo player pani te hian FIFA Club World Cup quarter final a PSG in Bayern an hne tum khan red card an hmu a FIFA disciplinary committee chuan match ni chung in khel thei lo turin a rem zui hetiang hi ani awangin Pachole Hernandez te FIFA Club World Cup final a anin lan ve thei don lo Usman Dembele chuan Barcelona a omlai a in Paris Saint-Germain a goal khung tam to zok Friends forward hian Barcelona tan season ruk ain lan chung khan game za somriat panga khelin goal somli a khung a heti mek lai hian PSG tan a season ni na mang mek in game som kwa pali a khela tring goal somli pakata khung to a ain son fu hle Chelsea player thar Joe Pedro chuan Palmeiras laka ka game ma saber ka khel khan fans te mangaina le an mi thlop na ka hrenga nuam ka ti in keima a pressure engma omlova pressure oman hnekin ka phur zo ka ni club lian ta na khel ve ka lo suang to thin chu ti hlotlini nomta ti hrechiang tu ka ni ati kumsom ni pathum upa Brazilian forward hian Chelsea ta na game ma sa pahni atanga goal ni khung halin a team thar hi FIFA Club World Cup final alu puya bulatan thale Spanish sanchin bu marka tarlan danin Real Madrid how to re chu an team a player theng khat te chapona le indu tok na awangin an mang angur le a team borok na sale zola chiat mai an hlau hetiang ani awang hian Madrid how to te chuan tlapa player theng khat te chu mai chhana nge men ti pui dona engthil chiang en du enge an be sei ti le Real Madrid tan engtiang taka thuka in penge an ni ti an zot don India under 20 squad a Mizonula Sindhi atel July ni som pathum le ni som paruk khian India le Uzbekistan ten friendly match an khel dona Mizonula Sindhi kolni po India under 20 squad a hinatela Uzbekistan laka inlan ngei turin le thataka che turin du sakna sang ber kan hlane le tun tumatan chuan kan du tok le phat menga kan video te tha in ti ni chuan like le comment kha lo pe ula kan channel hi no subscribe bok don nia clear tu zong te in zawai chunga thinlung takin lom thu an soye